tiang listrik bah nepen motor 66 di muka Balai Banjarkerte, Desa Kerte, Kecamatan Payangan, duga Selasa 21 Desember. Aget sengada korban jiwa, cuma ada sepeda motor nyag ulian tepine. Kapolsek Payangan AKP Putu Agus Adi Wijaya nyelasang, tiang listrik ane bah entu nepen sepeda motor 66. Ani meparkir di muka Balai Banjarkerte, Desa Kerte, Kecamatan Payangan. Cuma tetelu sepeda motore ani nyedangi sidang, buin tetelu usak tepen tiang. Awalnya ada punya duren ebah, ngangsut lantas di tiang listrike, entu ngeranang tiang listrike bah nepen motor 66. Rabu umah wargane masih ada ani kene. Manajer ULP Gianyar Iketut Swastika nyelasang, kejadian entu mula bencana. Nayan sepeda motor ane usak, iya lakar mang bantuan sesidane. Tim Bali Express ngelaporang.